پس از صاحب استقلال گردیدن تاجیکستان عزیز، رشد ساحه ساختمان و معماری خیلی نظررس بوده. عالمان برای بهبودی کار در این ساحه ضروری بیش از پیش دقت می‌دهند. در برنامه نوبتی پیراهه سبز دایر به فعالیت ایجاد و کارنمایی یکی از عالمان ورزیده، معمار فخری جمهوری تاجیکستان دوسنت ناظم شاه حسنوف برایتان معلومات می‌دهیم. هر یک شخص برای انتخاب این یا بیان کسب یا اینکه برای فعالیت آینده خودش در مرحله گوناگون حیاتش عشق و محبت به نسبت همون کسب و کسب پیدا میکند. هنوز در صنف 2 یا 3 میخوندم که در نزد در دهه ما در همشفت دهه ما یک завод کارخانه کلانترین خانه‌سازی بنیاد گردید به خاطر بنیاد نیروگاه برقی نورک. اون دوره یک گروه یک سلسله کارخانه‌ای بودند که فقط برای ساختمان بنیاد نه تنها خودی نیروگاه بلکه برای آباد کردن خودی شهر ضرورت کلان داشتند و وقتی که هم کودک بودیم توجه میکردیم به کارهایی که در همون کارخانه اجرا میشدند و گفتن نماند که مکتب میانه‌ای که من تحصیل کردم محض از طرف همین کارخانه سال 1964 بنیاد گردید و من صنف یکم در همین مکتب خواندم. بعدا ما رو با معلمان با اکسکورسیا با تماشای کارخانه بعضی میبردن و راستی گفت در همون دوره الکای نسبت ساختمان، نسبت بناسازی، نسبت معماری همون یک در تفکر کودکانه من الکای پیدا شد. دریادلان به آن نظرند که ایجاد معنی زندگی انسانیت است. آره، ایجاد به حیات و روزگار بشریت رنگ میبخشد و سرشت ایجاد را آب و گل مهر تشکیل می‌دهد. انسانیت می‌تواند که در تمام ساحه به دستاورد چشمرس نائل گردد اگر در دل او مهر و محبت نسبت به پیشه‌اش باشد. معمار فخری تاجیکستان ناظم شاه حسنوف از زمره صاحب کسبان موفق است که نسبت به پیشه معماری صمیمیتی خاصه دارد. یک شادروان استاد داشتیم از فن نقشه‌کشی درس میداد و او دید که توجه من به بیناکاری و به نقشه‌کشی الکای بیدار گشته است. از صنف‌های 6 این طرف با من همه طرفه برای تیاری دیدن برای داخل شدن به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، اون دوره دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان نامیده میشد، کمک میرسوند. راستی گپ من فرزند دهاتم، در دهات به اوی رسیدم و اونقدر معلومات زیادی نسبت معماری و شهرسازی هم نداشتم، لیکن همین مهر و محبت بود. یعنی که وقتی که در مکتب سپارش‌ها برای تیاری برای ایدهای سال نو یا که نوروز کمتر قید کرده میشد، 8 مارت من همین برای آرایش دادن گازетهای دیواری باید رغبت داشتم. یعنی که الکای استعداد رسمکشی داشتم. در سر اون میرود که هر یک معمار این باید استعداد رسمکشی، یعنی که این ایجادی است، استعداد در کار است. اگر همون استعداد خداوندی نباشد معمار شدن بسیار دشوار است. اینا من بدتر فهمیدم. البته اون دوره من نمیدونستم در این باره و با من فهموندن که برای داخل شدن به محض به فاکولته معماری دانشکده پلی‌تکنیک تاجیکستان اونجا امتحان‌های ایجادی مهارتی وجود دارن، یعنی که رسم کشی و نقشه کشی. و آیسته اون دوره مکتب‌های میانه مگه 10 ساله بود. بعد ختم مکتب راستی من در مکتب خوب علوم می‌خوندم، لیکن بسیار دیگر پیشنهادهای دیگر هم بود. اون دوره راستی در بین خلق در دهه همه توجه به کسب‌های شرق‌شناسی بیشتر بود. از طرف پدر و مادرم هم خیلی تکلیف بود که خیلی استعداد داری، دانش خوب داری، بیا با شرق‌شناسی توجه هم داری، زبان خوب میدونی، لیکن به هر حال من با دانشکده پلی‌تکنیکی حجت سپردم. از کورس 3 و یا الکای کار میکردم. الکای در هنگام دانشجوییش لایحه‌های ناظم شاه نظامکشی در عمل تطبیق کرده بودند و این سال 40مین سالگرد فعالیت استاد هستند. حالا در سطح بلند ایجادی قرار دارند و امینیم که از اینجا اون طرف هم با دستاوردهای نو نائل میگردد و لایحه‌های از اون بهتر با سهم تاجیکستانیان ما پیشنهاد میکند و در سهم آموزگاری و در تعلیم و تربیه همچون دکان فاکولته ساختمان و معماری
ба хулаҳои баланд мерасанд. پیش از همه به قدر وقت میرسند، بسیار تیز کار میکنند. این روز وقتی که من در این یک مرحله جنبستی گویم فعالیت مهنتی، یعنی 40 سالگی فعالیت مهنتی رو استقبال گرفته ایستادیم، اکثر همکاسبای ما در حیرت موندند که این شخص کی وقت مییابد که اینقدر مهنت زیاد کرده است. در سالهای 90 که معلوم است چه خیلی محیط بود در تاجیکستان، در آن همون سالها هم غیر از فعالیت خوبی آموزگاری با فعالیت استحصالی و معماری مشغول بودند و در اولین بنای سفارتخانه ترکیه بحث با لایحه تصنیف دیوار و پنجره های سفارتخانه برداشته شده بود. همین به قدر وقت رسیدن است که مهنت استاد بسیار ثمره زیاد می‌دهد. در طور فعالیت 40 ساله خویش تمام کوشش و غیرت هستیش را به ساحه معماری و شهرسازی بخشیده است. زیاده از 200 لایحه‌ها دارد که در حدود جمهوری تاجیکستان آنها ساخته و مورد استفاده قرار دارند. اینچنین اگر در ساحه کارهای متدی آموزگاری استاد را یک بار نظر کنیم، زیاده از 60-70 مقاله ها، یک تا مونوگرافیا، دستورهای علمی نوشته شده است. ناظم شاه حسنوف سال 1974 پس از ختم مکتب میانه رقم 35 ناحیه وحدت به فاکولته معماری ساختمانی انستیتوت پلی‌تکنیکی تاجیکستان داخل گشته است. موصوف سال 1979 دانشکده نامبرده را با موفقیت به اتمام رسانیده. در کاتدرای معماری بناهای شهروندی و صنعتی دانشکده فعالیت خود را آغاز می نماید. سالهای 1979 1983 در کاتدرای ذکر گردیده به حیث معلم ادای وظیفه نموده. ماه نوامبر سال 1983 به شهر مسکو برای تحصیل در اسپیرانتور دانشکده مهندسی ساختمانی به نام کویبشف سفربر گردیده است. ماه مارس سال 1987 در شورای علمی دانشکده معماری شهر مسکو رساله نامزدی معماری را دفاع نموده برای دوام دادن فعالیت علمی پداگوژی و ایجادی به وطن برمیگردد. این زمان ناظم شاه حسنوف همچون دکان در فاکولته ساختمان و معماری دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسمی ادای خدمت می نماید. اینچنین با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مدال خدمت شایسته سرفراز گردیده، دارنده عنوان اعلاچی معارف جمهوری تاجیکستان و معمار فخری جمهوری تاجیکستان می باشد. یک استاد داشتیم شودروان سبزانوف، بسیار سختگیر بودند. هر هفته ما با باغی حیوانات می رفتیم و اونجا زریسوفکا میگن، یعنی که با یک عمل، با یک عمل قلم باید یک شکل، یک رسم اسکیز میگن، انگوره میگن، باید تصویر میکردیم و هر هفته از ما تا 300 همین گونه رسم طلب میکردن. راستی گپ کار میکردیم و آهسته آهسته البته در کورس‌های دوم وقتی که درس‌های تخصصی اوید معماری سر شد، البته مناسبتی همه ما، شخصا مناسبتی ما نسبت به همین عمل، یعنی که انتخابی نسبتی اختصاصی که من انتخاب کردم دیگر شد. من حس کردم که معماری این فقط از همون مهنت زیاد وابستگی ندارد. برای معمار شدن باید تفکر فضاگی پیدا کنید، یعنی که چشم‌ها را پوشیده بینو را تصور کرده توانید، در خواب دیده توانید. اینم سالهای طولانی به دست نمی اومد. آهسته در کورس‌های الکای بخش‌های دوم سوم توات انوار توجه کردن که ما حرکت زیاد داریم و با یک گروهی اسکب специальной конструкции, студентской конструкции бюро میگفتن که درس‌ها اساساً با زبان روسی میگذشت. یعنی که یک اداره که تشکیلات محفل دانشجویان لایحه‌کش وجود داشت و همونجا ما قبول کردن و آهسته الکی در کورس‌های 3 و 4 ما در یک سطح همون دوره ضروری میتوانستیم که طرحریزی لایحه را به انجام رسانیم. در طول فعالیت خود زیاده از 1000 دانشجو را
тарбия карда ба вай расонданд ки дар самтҳои гуногуни ҷумҳурии тоҷикистон хизмат карда истоданд. ҳамзамон гуфтанӣ ҳастам ки Нозимшоҳ Назокатшоҳиев дар соҳаи меъморӣ зиёда аз 250 та лоиҳа дар ҷумҳурии тоҷикистон бо гурӯҳи кории худ пешниҳод кардааст ки аз онҳо чӣ хеле ки шумо шоҳиди он гаштед 62 лоиҳаи Нозимшоҳ Назокатшоҳиев дар амал татбиқ шуданд дар шаҳрҳои Хуҷанд, дар Қиронтепа, Кӯлоб, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ. яъне ки 62 кори дар амал татбиқ гашта аз он шаҳодат медиҳанд ки на фақат омӯзгор ҳастанд, балки дар амал татбиқ намудани лоиҳаҳои меъморӣ низ саҳми арзанда дар Тоҷикистони азизи мо дорад. вақте ки мо дар курси дуюм сеюм мехондем, он кас дар мо ба мо дарс гуфтагӣ буданд. аз ҳамон солҳо мо ҳамчун шахси ботаҷриба, шахси пурандеш, эҷодкор мешиносем ва нисбати он кас ман ҳаминро гуфтаниам ки корҳои эҷодию амалии ин кас ҳам аз ҷиҳати методӣ, ҳам аз ҷиҳати намоиш дар бисёр намоишгоҳҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ иштирок варзиданд, ҷойҳои намоёнро сазовор шуданд ва мо ҳама вақт дастгирӣ мекунем. дар тӯли фаъолияти илмӣ эҷодӣ бениҳоят шогирдони зиёд тайёр карданд. аз ҷумла ман худи ман яке аз шогирдоне бошам. ҳангоми дарсбарӣ методологияи хуби омӯзгориро пеша карданд. зиёда аз 40 маводҳои илмӣ таълимӣ пешниҳод шудааст ки мо ҳангоми таҳсил ва донишҷони мо мавриди истифода қарор медиҳем. дар давраи шӯравӣ талаботҳо дигар буданд. оҳиста оҳиста мо ба пеш ҳаракат дорем ва мо узви ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳастем ва имрӯз талаботҳои нав нисбати меъморию шаҳрсозӣ пайдо гаштаанд ва ин талаботҳо аслан ба талаботи зисти зиндагонӣ мо вобастагӣ дорад. омодасозии мутахассисони имрӯза албатта бо шарофати истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар рӯҳияи баланд бардоштани ғояи ватандӯстӣ, яъне ки зинда намудани анъанаҳои меъморӣ, истифодаи унсурҳои меъморӣ дар сохтмон, дар шаҳрсозӣ ва бо назардошти талаботи муосири ҷаҳонӣ бояд амалӣ шавад. яъне ки имрӯз донишгоҳи техникии Тоҷикистон, факултети сохтмон ва меъморӣ ва МАС кафедраи меъморӣ ва дизайн аз рӯи ду равия мутахассисонро омода месозанд. яке равияи меъморӣ аст ва равияи дигар дизайни муҳити меъморӣ, яъне ки зебопарастӣ дар муҳити меъморӣ. метавонад ҷисман фарсуда шавад, чунки биноҳо ҳамонанд одам як муҳлати хизмати муайян доранд. яъне ки биное ҳаст ки 5 ошона дорад ва муҳлати хизмати вай аллакай муайян шудааст ки аз 50 то 75 сол зиёд нест. биное ҳаст ки як ошона аст, ӯ нодир аст, ҳамто надорад, аз ҳои асл хизмат карда метавонад. яъне ки ҷисман кӯҳна намешавад. меросҳои меъмории мо ниҳоят зиёд ҳастанд. барои он ки мо пеш равем, пеш аз ҳама бояд мо таърихи меъмории худро дониста бошем ва ӯ анъанаҳое ки солҳо, асрҳои аср вобаста ба шароити иқлимии табиии ҷумҳурии мо, ба шароити зисту зиндагонии тоҷикон вобастагӣ дорад, бояд дар меъмории имрӯза ҳам дарҷ ёфта бошад. омодасозии меъморони имрӯза хусусан дар давраи ба даст омадани истиқлолияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон як рӯҳу равони нав гирифтааст, чунки санъати меъморӣ ба сиёсат, ба иҷтимоиёт зич вобаста аст. новобаста аз шакли давлатдорӣ, новобаста аз иҷтимоиёт меъморӣ худ вуҷуд дошта наметавонад, лекин бо назардошти тамоми талаботҳои замон меъморӣ низ тағйир меёбад. факултети сохтмон ва меъмории донишгоҳи техникии Тоҷикистон яке аз факултетҳоест ки аз замони таъсисёбии донишкадаи политехникии Тоҷикистон, яъне аз соли 1956 инҷониб фаъолият дорад. дар тӯли 60 сол факултет муваффақ шудааст ки 12000 муҳандис, сохтмончӣ ва 3000 меъмор, зиёда аз 70 нафар номзад ва доктори илм, инчунин зиёда аз 400 мутахассиси дараҷаҳои гуногун барои давлатҳои хориҷи кишвар тарбия намояд. ҳайати омӯзгорон ва профессорон бо дониш ва таҷрибаи бои худ шароит фароҳам меоваранд ки ба ғайр аз тарбияи кадрҳои баландихтисос боз дар ҷодаи тараққиёти комплексӣ, сохтмонии ҷумҳурӣ ва ҳалли проблемаҳои ҷойдошта аз ҷумла
оиди ҷорӣ намудани усулҳои нави идоракунӣ, технологияҳои муосир, ҳалли проблемаҳои экологӣ, тартиб додани ҳуҷҷатҳои меъморӣ ва ҳуқуқӣ, барои иҷроиши корҳои лоиҳакашӣ, конструкторӣ ва тадқиқотҳои илмӣ саҳми сазовори худро гузоранд. дар факултет олимон ва шахсони пуртаҷрибаи соҳаи меъморию сохтмонии ҷумҳурӣ кор ва фаъолият мекунанд ки яке аз онҳо олими варзидаи соҳаи меъморӣ Нозимшоҳ Ҳасанов мебошад. тамоми шароит дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар факултети сохтмон омода аст. шумо огоҳӣ доред ки факултети сохтмон ва меъморӣ соли бинои факултети сохтмон ва меъморӣ яке аз биноҳои беҳтарини соҳаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар Осиёи марказӣ ва мумкин берун аз марзи он бошад ва бо иштироки бевоситаи ҷаноби олӣ соли 2013 соли хониши 2013-14 ифтитоҳ дода шуд. гарчанде ки таърихи факултети мо тӯли 60 солаҳо давом дорад. қариб 70 лоиҳаи тартиб доданд ки онҳо ҳама амалӣ гардиданд. ҳама вақт эҷодкорона фаъолият мекунанд. ҳама вақт дар ҳар як рӯйдод, дар ҳар як ихтироъ аз нуқтаи назари таҳлилӣ, танқидӣ нигоҳ карда фикри мукаммал кардани онро мебинанд. ин қобилиятҳое ҳаст ки истеъдоди худодод, истеъдоди табиӣ мебошанд ки на ба ҳар кас ин муяссар мешавад, на ба ҳар кас насиб гардидааст. дар фаъолияташ ниҳоятам шахсияти бузург аст. ҳамеша вақташро дариғ надошта насли наврасро ба рӯҳияи ватандорӣ ва ватандӯстию ватанпарварӣ тарбия мекунад. аввалин лоиҳае ки дар давраи донишҷӯиам эҷод кардам ё ки дар таҳияи он иштирок кардам, ин лоиҳаи даромадгоҳи кумитаи марказии ноҳияи Шоҳмансор, он давра роҳи оҳан номида мешуд. то имрӯз вуҷуд дорад он бино. дар даромадгоҳаш як интерьер мегӯянд, яъне ки намои дохилаи бино, толори даромадгоҳ, ҳамонҷа зинахона, яъне ки зинае ки ба ошуноҳои боло мебарад, бояд мо ҳамон аз нав таҳризӣ мекардем ва аз рӯи лоиҳа месохтам. бо як гурӯҳ дар зери роҳбарии Тоат Фанвар Тоатович мо ҳамин корро ба анҷом расондем ва баъд ҳамин амалӣ карда шуд ва бори аввал ман маҳсули дасти худро аллакай дар коғаз неву дар худи амал дидам. ҳамчун роҳбари факултаи сохтмон инсон барои инсон ягон масъалаи майда ёки хурд гуфтагӣ чиз нест. ҳар як масъаларо мехоҳад ки дараҷаи олӣ бояд ки ин масъала ҳал карда шавад. як фаъолияти ин инсонро қайд кардан дар кор ин таҳияи ҳуҷҷатҳои меъёрии ҷумҳурии Тоҷикистон. ин ҳуҷҷатҳои давлатӣ мебошанд ва чандин сол дар ин самт мо бо ин кас ҳамкорӣ кардем ва ҳуҷҷатҳое ки ҳозир аз ҳуҷҷатҳои даври советӣ фарқ мекунад ва ҳуҷҷатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, дар мамлакат қариб аз 100 адад зиёдтар ҳуҷҷатҳо таҳия карда шудааст ва дар ин кор иштироки он кас бисёр калон аст. чунки ҳар як сохтмон, ҳар як объекти сохтмон, бино ва иншоот вобаста ё ин ки дар асоси ҳуҷҷатҳои меъёрӣ бояд лоиҳагирӣ карда шавад ва сохта шавад. ва агар лоиҳа чӣ қадар пухта бошад, ҳамон қадар бехатарии бино ва иншоот таъмин карда мешавад. дар ин масъала, дар ин самт Нозимшоҳ Назокатшоҳич ҳамчун меъмор, ҳамчун олим ҳиссаи худро бисёр калон гузоштанд. бояд қайд намоям ки тамоми бино ва иншоотҳое ки имрӯз дар шаҳру ноҳиё сохта мешаванд, ман бо боварии комил гуфта метавонам ки аз 90% зиёда онҳо ин маҳсули дасти мутахассисон, хатмкунандагони маҳз факултети сохтмон ва меъморӣ ҳастанд. чунки донишгоҳи техникии Тоҷикистон ва факултети меъморӣ ва сохтмон ин як факултети пойгоҳӣ дар соҳаи тайёр намудани ин мутахассисон ба ҳисоб меравад. мо албатта дорем дигар муассисаҳои таҳсилоти олӣ аз зумраи донишкадаи политехникии шаҳри Хуҷанд ки вай зирсохтори донишгоҳи техникӣ аст, коллеҷи техникӣ ки дар он ҷо ҳам сохтмончию мутахассисони сатҳи миёнаро омода месозанд, вале ман фикр дорам ки имрӯз сатҳу сифати тайёр намудани кадрҳо
100% هم نباشد تقریبا یگان 70-80% طلبات ما رو قانع کرده میتواند. تمام جامعه جهانی معماری یعنی که متخصصانی که در سوی معماری و شهرسازی فعالیت دارند در تمام جهان محیط دسترس دستوب نایستریده گفتگی یک مفهوم است. در مملکت ها برنامه های دولتی قبول شدند برای تشکل‌دهی محیط دسترس. محیط دسترس محیط بمانعه این نه فقط برای شخصانی هستند که یگان نقصان جسمانی دارند نقصان روحی دارند بلکه هر یکی ما من بیشتری وقت در وقت گذاشتن درس‌های نظریوی در از فن معماری با دانشجویان میفهمونم که این لایحه‌کشی معماری معمار یا اینکه متخصص های معماری فقط اون وقت معمار رو متخصص شده میتواند که وای از نقطه نظر استفاده برنده فکر اندیشه رانه یعنی که لایحه‌ای که وای تهیه میکند وای فکر کند که فرد و بعد ساختن بنا همون من شخصا معمار چه خیلی وارد میشوم چه خیلی با بالا میبرایم چه خیلی در شهر گشت و گذار مینمایم یعنی که از نقطه نظر استفاده برنده یعنی که محیط دسترس این معنی فقط برای مهیا نمودن شرایط برای معیوبان نیست. ما معیوبان گروه‌های گوناگون داریم. هست نابیناها، هست ناشنواها، هست شخصانی که معیوب هستند. یعنی که با عروبچه‌ها میگردند. برای آنها بیشتر شرایط مهیا کردن در کار. ولیکن محیط دسترس این نه فقط برای معیوبان است، این برای هر یک انسان است. چون که در دوره کودکی وقتی که مادر از دست کودک میبرد او به مانند مادر قدم زدن نمیتوند وقتی که زینوها نسبتا از روی معیار نیستند و بلند هستند کودک برآمدن نمیتواند و میتواند که لط خورد یعنی که از این برمیآید که یگان نشیب استوانه لازم است که یعنی که مانعه صنعی در راه حرکت خود کودک پیدا نشود یا اینکه وقتی که مادر در بدن خود کودک دارد حامله است برای وای گشتن وزنین است یعنی که شرایط مهیا کردن در کار که نه تنها در کوچه ها در خانه ها در حاجت خانه ها بلکه در نقلیات شهری در ایستگاه ها در تمام بنا و انشاءات های جمعیتی که تعیینات گوناگون دارند یعنی که شخصی که سن سالش از 50 و 60 میگذرد برای ویم علاقه محدودیت در حرکت پیدا می شود یا چشم خیره می شود یا که پا می لنگد یا اینکه دیگر مشکلات جسمانی در بدن شخص پیدا می شود و در همین حالت باید محیط دسترس چنین باشد که فقط از نقطه نظر تامین نمودن محیط بمانعه برای معیوبان نه بلکه برای تمام شهروندان و برای تمام آدمان. در دوام فعالیت کاری زیاده از 60 مواد و مقاله های علمی را در ساحه معماری به چاپ رسانیده در چندین کنفرانس و مشورت های جمهوریوی و بین المللی با برآمدهای علمی شرکت ورزیده است. مؤلف یک کتاب درسی با زبان دولتی، یک مونوگرافیای علمی و ده‌ها دستورهای متدی و تعلیمی می باشد. غیر از کارهای علمی پداگوژی، ناظم شاه حسنوف باز با فعالیت ایجادی نیز مشغول بوده. از روی لایحه‌های تهیه نموده و با راهبری بواسطه‌اش در مناطق گوناگون جمهوری تاجیکستان بنا و انشاءات زیاد بنیاد گردیدند. معماری بزرگ بوروف گفته بود که معماری هم صنعت است. فقط صنعت تصویری نیست بلکه صنعت سازندگی است. یعنی که معمار همون دوره خود را معمار حساب بیده میتواند که از روی لایحه‌های تهیه کرده و علاقه بنا و انشاءات بنیاد گردیدند. یعنی که مورد استفاده قرار دارند. جوابگوی تمام طلباتایی که به خطری انسان رو تامین کرده میتواند یعنی که تمام شرایط زیست و زندگانی انسان رو تامین کرده میتواند. امروز دو کتاب علمی برای بیناکاران یکی به زبان روسی و دیگر به زبان تاجیکی بیناهای کماشیانه معماری بیناهای شهروندی پیشنهاد شده است و مخصوصا китоби хурда дигараш принцип проектирования учебных производственных зданий для людей с недостатками зрения. яъне ки ин китоб барои он донишҷӯёни барои он лоиҳабандоне аст ки вай лоиҳа дар бораи одамони сатҳи пасти биниш доранд. ин ягона китоб ҳаст дар Тоҷикистон. аз гуфтани нестам ки дар Тоҷикистон танҳо аз он аст, лекин ягона аз меъмори тоҷик аст ки чунин китоб аллакай имрӯз ифтитоҳ меёбад. бисёр мо хурсанд ҳастем ки ин ду китоб
аллакай ба донишҷӯён пешниҳод шуданд ва донишҷӯён метавонанд аз китобхонаи факултети сохтмон ва меъморӣ ва ҳамзамон аз китобхонаи марказии донишгоҳи теҳникии тоҷикистон дастрас карда ва хонанд ва илм омӯзанд. баробари сарварии факултети хеле калонро ба ӯҳда доштанд, имрӯз бо фаъолияти илмии пурсамар низ машғул ҳастанд. дар зери роҳбарии ҳасанов ҳоло омӯзгорони ҷавон ба корҳои илмӣ машғул ҳастанд. фаъолияти илмии ҳасанов масъалаи хеле муҳими иҷтимоиро дар бар мегирад. ин ташкил кардани муҳити таълимӣ ва истеҳсолӣ ба одамони нуқсонҳои ҷисмонӣ дошта мебошад. олими варзидаи тоҷик нозимшоҳ ҳасанов аз эълон гардидани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ибрози хушҳолӣ намуд ва мехоҳад дар ин сол барои сайёҳон дар асоси услуби меъмории миллӣ тарҳи биноҳоеро офарад ки фарҳанги халқи тоҷикро инъикос намоянд. аз тарафи президенти муҳтарами мо соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид ва ин моро бетараф намегузорад. гап дар сари он меравад ки сайёҳӣ чист. сайёҳ фақат барои тамошо намудани манзара намебиёяд. барое ки сайёҳ ҷалб карда шавад барои тамошо ба мамлакати мо бояд инфрасохтор, яъне ки бино иншоот, роҳҳо бунёд кунем, бино иншоотҳои бунёд намоем ки ҷавобгӯи талаботи муосири ҷаҳонӣ бошанд. сайёҳои хориҷӣ омада бинад ки дар тоҷикистон низ дар сатҳи олӣ тамоми фактор омилҳои меъмории шаҳрсозӣ иҷро мегарданд. ҷумҳурии мо ҷумҳурии кӯҳистон аст. 93% ҳудуди мамлакати мо аз кӯҳҳо иборатанд, яъне ки релефи мураккаб доранд. релефи мураккаб яъне ки кӯҳистон ки ҳаст, мо замини ҳамвор надорем, дар он сохтмон кунем. вақте ки релеф мураккаб аст, зилзиланокӣ баланд аст, вақте ки омилҳои дигар аз қабили тобистон то 45 дараҷа метасбад, яъне ки иқлими гарм дорем, ҳамаи ҳамин омилҳо ба шарту шароити ташаккул додани муҳити меъморӣ барои сайёҳон албатта таъсири чуқур мебахшад. ва мо тасмим гирифтаем ки баъзе тағйиротҳоро дар барномаҳои омодасозии меъморон ва дизайнерони муҳити меъморӣ ворид намоем вобаста ба ҳамин эълон гардидани соли 2018 ҳамчун рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. вобаста ба ҳунарҳои мардумӣ, вақте ки сайёҳ ба Бадахшон, ба Зарафшон ё ин ки ба дигар манотиқи ҷумҳурӣ ба сайёҳат меравад, мо бояд дар он ҷо чунин бинову иншоот инфрасохтори обод намоем, ташкил намоем ки маҳз анъанавӣ ва таърихӣ бошад ва як рӯҳияи миллии тоҷикона дошта бошад. имрӯз аз тарафи муаллим ҳасанов баъзе маводҳои таълимии замонавӣ омода шудааст ки донишҷӯёни имрӯзаи мо аз онҳо истифода мебаранд. баъзе маводҳои таълимӣ тайёр менамоянд бо истифода аз ашёниҳои аёние мебошад ки донишҷӯ ҳангоми дарс омӯхтан барои вақт хеле осонӣ мебошад. он маводҳои таълимӣ ва ашёҳои аёние ки аз тарафи устод пешниҳод шудааст барои осон гардидани донишандӯзии донишҷӯён хеле хуб мебошад. албатта дар соли 2018 ҷиҳати иҷроиши дастуру ҳидоятҳои ҷаноби олӣ дар амал татбиқ кардани, яъне ки иштироки фаъол дар эълон гардидани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, албатта меъморон метавонанд саҳми арзандаи худро гузоранд. ва вобаста ба ин мо албатта чихеле ки қайд кардам, мо ҳаракат мекунем ки бештар дар иҷроиши корҳои курсӣ, лоиҳаҳои курсӣ, корҳои хатми бакалаври, яъне ки хатмкунандаи дипломӣ, бештар мавзӯъҳое ки вобаста ба ҳамин инфрасохтори сайёҳӣ вобастагӣ дорад ба донишҷӯён пешниҳод намоем ва онҳо барои дар оянда дар амал татбиқ кардани ин лоиҳаҳои худ яъне ки кӯшиш ба харҷ диҳанд. самти кори илмии ба анҷом расонидаи ҳасанов дар марҳилаи номзади илми меъморӣ буданд, ин ташкил кардани муҳити таълимию истеҳсолӣ барои одамони биниши маҳдуддошта, яъне нуқсони чашмдошта мебошад. ва дар суҳбатҳои хоса чандин маротиба мо муҳокима кардем ки устод ният доранд ҳамин корро акнун умуман ташкил кардани муҳити таълимию истеҳсолиро барои умуман майибон,
که اونها گروه های زیاد هستند، مایبانی که درست حرکت کرده نمیتوانند، مایبانی که کمتر نقصان فکری دارند، مایبانی که گفته نمیتوانند، شنیده نمیتوانند و به همه این طبقه مایبان که بدبختانه در تمام جهان شماره آنها زیاد شده ایستاده است، استاد تحقیقات علمی را ادامه دادنی هستند که تا اینکه به این طبقه هم از نقطه نظر اجتماعی یک کمک، یک مدد ظاهر کرده شود. اگر درباره بنا و انشاءاتی که امروز ساخته میشوند در شهر دوشنبه در دیگر مناطق گوناگون جمهوری تاجیکستان گفته گذاریم، البته وقتی که کار هست کمبودی پیدا میشود. این وابستگی به معمار ندارد، این وابستگی به استحصال مسئله ساختمانی دارد، این وابستگی به پودراتیون یک ساختمانچون که امروز در ساحه ساختمان فعالیت دارد به اون وابستگی دارد و متاسفانه این گپ را باید قید نمایم که حاضر همین تجارت ساختمان بسیار رشد یافته است و متاسفانه هستند حالت‌هایی که در کارخانه‌ها در تشکیلات‌های ساختمانی و متخصصان ما ساحه ساختمان نیستند، یعنی که راهبران از دیگر ساحه هستند، متخصصان رو جلب میکنند. وقتی که این کاری موقتی میشود و با واسطه جلب کردن و یگان شرطنامه موقتی البته سطح و صفات قدر خوب نمیشود. به هر حال حکومت جمهوری یعنی که مقامات‌های وکالتدار ساحه معماری و شهرسازی امروز بعد دست آوردن استقلالیت ملی جمهوری تاجیکستان محض 10 سال‌های اخیر یک چند قدم به پیش گذاشتند و باوری کامل دارم که سال‌های نزدیک او کمبودی و نورسیدگی‌هایی که نظر رسند از بین برداشته می‌شود. چون ناظم شاه حسنوف پیوسته در جاده انتخاب کرده خود کوشش و تلاش‌های زیاد می‌نماید، باور داریم با ایجاد دیگر لایحه‌های جدید باز هم برای خلق و ملت سرفراز تاجیک خدمت‌های شایان می‌کند. ما برایش در این راه زحمت طلب موفقیت و کامگاری‌های بی‌نظیر را تمنا داریم.